Ritana nirikitio kuri atongoria othe aria mari iturwa-ini ciao na aria maretha mieke iturwa-ini ngurani ni kurio guthingatithia thayo na urumwe gwithema miario ingicugira ngui na ngawekano muingi-ini. Ritana riri rikitio ni aikari a Embakasi ya ithwiro aria marauga miario iria ateti maratuhuka ni iragayukania muingi na gutumura rumena. Maroria atongoria marutire muingi wira handu ha kuhura uteti utari na kiguni. Atongoria itware othe twina wale marathuritwo ni muingi aria meikarire ite kana aria maretho atongoria kahinda kana ona mwaka ukite no nyende kumuria na gitio kinene muno mamenyagirire miaria yothe iria mararia ni tondu ndikaia utwika ni kurehe ngui kuri andu aria mamarugamirire ni ngwenda kumuria na gitio kinene muno mundu akamba kurora kiria arauga ukaroraga maundu maria ureciria kwira andu nigetha andu othe maikare medanite. Afu leaders pia waache kupigana, kutumia vijana vibaya, inafanya hata watu wanakufa, watu wanapoteza maisha, inakosesha watu pia heshima sana. Na waache matusi sana sana kwa wanawake, tunataka heshima sana. Naimiza vijana wachukue kura ndio tuweze kuchagua leaders wazuri sana.